pada na puncinta sejutana iwat tu na di puncinta sejutana yang makna di napajat teri teri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil di cerita lo pada cerita ngerti tangkali ngamoy letu cap ced di Indo mapunangi anak asrah ye kasi anak asrah alhamdulillah pada pura ni berkeluarga. Jadi pada mesuni di saliwak kampung sampai dalik halalakna. Jadi ye cedindo dega ga kasih nera si bola anakna. Nasabak mitani ri saliwak kampung pada mak dencana ni lisu malepe ri kampungna mak depu-depungeng ri bolana tu matuanna. Ri bolana emakna. Jadi lapungana asarai pada si telepon ini maka dah narik kuli suki matu malepe ribolana Indo ri kampung maga taseding narik ko disedekai naseng yemak tas jutata yero asre anak nasepakati yero maka dah cocok nih kong kaki lisu matu pada masih dekaki tas juta tak emak. Jadi aga na narapi ni pereng pada engka ni takapo ribolana makna pada masih dekat ni kasih kani pule Batam, kani pule Jakarta, bahkan kani pule Malaysia. Mega pule ngena yerodo anak-anak kasih pule risaliwak kampung. Pada na pencinta sejutana iwat tu na dipuncita sejutana ye makna di na pajat teri si teri-terina. Teri si teri-terina maka dani lakenna he makna aga si mualat teri nang kamana ni anak madupungan pada anak ponciko tas si jutana pada mak bere ni tas si jutana neyendo na di na pajat teri si teri-terina kasih teri si teri-terina maka dah si laken nai makna aga simbe mualat teri na senge ambona usasaleku teri kasih makna teri kasih ye binena am Indo na usasaleku na sengambona na semaga si aga si seseri kuale na usasaleku me buana asarambona benenge wisengi pada lona pun cika anakku tasi jutana me bumoga biasa 10 duana ambona benenge 10 duana we bu ambona 10 to 2 juta ambona di pun cika kasi yeruna tariana sabak asaraba awang anak nebu jadi si boleh tak me bu anak mega insyaallah mega dalle.